Ovo je prirast, jedan od većih prirasta ovogodišnjih sadnica. Evo. Za razliku od onih koje su imale svoj koren. Evo još jedna. Stvarno jadno. A šta da se radi? Dobar dan, dobri ljudi. Dobrodošli u još jedan video. Sad sam usput odlučio, snimajući neke kadrove, kako će se zvati ovaj video, a zove se kako skraćivati orah ili kako skraćivati izdanke, vidjet ću. Uglavnom, vi već vidite u naslovu. Počinjem ga sa istog mjesta gdje sam počinjao prošli ovakav video i ovo će bude kao jedan update iz mog voćnjaka i evo odmah okrećem kameru da vam pokažem o čemu se radi. Znači, ova voćka, ovaj orah, sada ću da stavim ovdje uporedni snimak. Oko njega sam većao i morogao i bio ga ostavio pa se vraćao. Najjači je ovaj, malo slabiji ovaj, pod nenormalnim uglovima i nemam predstavu sad šta sam im da radim. I ipak sam odsekao. Ovaj što je išao najviše na dole i najnenormalnije. I onako kako mi najmanje treba, iako je najveći. I sad ostavljam ova tri, od kojih je ovaj očigledno najjači, pa ću razmisliti do sljedeći put, vidjet ćemo kako će tad da izgleda. Pogledajte koliki je to presek. Ovo je nešto novo što je izbilo, pogledajte koliki izdanak za 2 nedelje. Koliko ih ja nisam dirao i pipkao izbliza. Znači morogao sam jer nema vršni, to jest ono što sam ja ostavio da bude novi lider, to nije uspjelo i isto tako ispod toga nije bilo ništa normalno. Bila je ovdje grana iste veličine kao i ova i bila je ovdje grana slične veličine kao ta. Mislim, vidjeli ste snimak uporedo. I morogao sam jer ne znam šta da odsječem, ništa mi ne odgovara, znači nijedan ga ne vraća u osu, oba ta jaka idu levo i desno i ona jedan ide ponovo tamo nazad, što mi se nikako ne sviđa. I evo sada, koji je tada bio datum, koji je danas, ovo je prirast te jedne grane koju sam ja ostavio u tom vremenskom periodu. Ja se ne sjećam pa zato ne izgovaram koliko je to nedelja, ali nije puno, ja sam onako prilično zadovoljan ovim prirastom. A evo ono još nešto o čemu sam pričao, to je sečenje. Mada vidite i ovo sam sad, ne mogu sve da zapamtim, i ovo je odsečeno a nije namazano, znači ovo je naknadno odsečeno i ostavljen je jedan izdanak koji je već preko metar. Malo pegavosti, a i ne bilo je. Nije to ništa. Nego ono što sam htio da kažem, kada se odseče blizu izdanka, samo treba biti pažljiv da ne bude previše blizu, kako to već, pogotovo ako se vraća na pravu stranu, već se ispravlja i ovo će ovdje da se vrlo brzo sastavi i ispravi. Nemate posle muku da odsecate, evo i ovdje isto. Već kreće da se ispravlja. Evo 23. ili 4. jun, kao što sam rekao, ne mogu sada tražim. Mislim da je 24. subota. Ovo je bila solidna biljka. Pogledajte koliko je debelo ovo što je odsečeno. Evo ga još jedan ponovo izdanak. Solidan, još neki mali. I ovdje sam na kraju ostavio samo jednu i evo ta biljka je već na metar 60-70 visine. Ona sigurno nema problem da postigne 2 metra ponovo, samo da je ponovo nešto ne zezne na kraju. I još jedan primjer lepog srastanja. Biljka koja je bila i bolesna i dalje se ja brinem šta će biti s njom, ali hoću da kažem, ono sečenje blizu izdanka
Još jedno lepo srastanje. I ugasio sam, okrećem na drugu stranu, još jedno sečenje blizu izdanka i još jedno lepo srastanje. Gledajte. Ovdje poslije nema šta, ovo se samo ispravi i to je to, nema naknadnog sečenja, nema maltretiranja. I još bolji primjer, možda najbolji primjer sečenja blizu izdanka. Pogledajte, skoro pa se već ispravio i skoro pa je već srasla. Ovo će da obuhvati, evo, iz daleka, skoro pa već srasla i na metar metar 70 minimum. I još jedan odmah pored, sad smo se gledali sa onom, samo što ja gasim kameru jer ne znam šta me čeka i ne želim da snimam nešto što nije zanimljivo, ali ovo je sad već ono kao nekoliko za red. Ovaj video mogu i da nazovem tako. Gdje seći sadnicu ili kako skraćivati sadnicu. Evo i ovdje, odmah pored. Ok, ovdje se nije toliko ispravila, ali to je to. Zadovoljan sam prirastom svih oraha. Ako izuzmem generalno lošu situaciju i moje generalne probleme. Evo nešto najlepše. I možda baš super što je on najlepši. I generalno ovaj red nije loš osim ova dva mučenika. Šta ja kažem, što je trvolje već 3. godinu. I nikako. Evo nešto što najviše liči na drvo. Imam drvo oraha posle 3 godine. Prvi put. I to čepovana, onako, a nisam čepovao one neke oprašivače, ništa od njih ne liči na drvo, to je sve bez veze. I još 1, 2 i možda 3, 4, ali 1, 2, 3 lepa drvcata. Eto. Da mi budu ovdje blizu šupe i blizu nekog mjesta za sjedenje koje će možda biti ovdje. Kad pogledam, bar će mi prva 2, 3 biti kao lepa. Eto ljudi, to bi bilo to. Javio sam vam se, pokazavam par nekih tako zanimljivih stvari i moju teoriju o sečenju izdanaka, to jest kad prekraćujete i ostavljate taj jedan koji će biti lider, da se odseče što bliže njemu, jer u tom slučaju mnogo lakše i bolje srasta, da se ne ostavlja onaj neki patrljak koji će se naknadno seći sljedeće godine. Evo, okrećem kameru jer sam primijetio ponovo još takvih primjera. Evo ga ovdje. Mislim, ovaj je generalno nikakav, ali dobro. Ima šansu, postigao je ponovo već tu neku svoju zadatu visinu i evo vidite. Ovdje je čak bio taj patrlčić, ali mali, znači jedva i ovo će, evo, već se u stvari ispravilo i već je sraslo, prilično dobro. Takvih primjera ima bezbroj, bukvalno bezbroj. I to sam vam već pokazao. Ne znam koliko možete da vidite, s obzirom da i dalje držimo ovu sredinu nepokošenu i prilično je ružno i možda neuredno, ali redovi su isfrezirani. Ja sam danas malo pokosio, čisto da ovi neki manji ne bi imali neku travu koja im tu konkuriše, sklanja sunce i tako dalje. Tako da, eto, to bi bilo to. Pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.